Ovo je prilog Savjetovališta za prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja u vezi teme deca i digitalni mediji. Poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Dimitrijević, a gospođa Fuada Terzić-Katkić će nas podrobnije u vezi ove teme informisati. Hvala puno, gospođo Dimitrijević, vrlo rado, drago mi je da imam priliku za to. U prethodnom prilogu osvrnuli smo se na sljedeće teme. Čemu služe digitalni mediji, šta možemo sa njima da činimo i koje šanse nam nude, a sa kojim rizicima moramo da računamo kada govorimo o digitalnim medijima. U ovom drugom delu bit će govora o tome šta roditelji treba da znaju kada se govori o odnosu prema digitalnim medijima u porodici, šta roditelji treba da čine da bi njihova deca razvila jedan pozitivan odnos prema digitalnim medijima i koliko dugo dnevno je korišćenje televizora, kompjutera, mobilnog telefona dnevno dozvoljeno. Fuada, smijem da vam kažem da je sada Fuada, već smo se dobro upoznale. Naravno. Moje prvo pitanje je, šta roditelji moraju da znaju kada govorimo o upotrebi digitalnih medija u porodici? Uglavnom, mediji ne trebaju da se koriste u predškolskom uzrastu pa otprilike do 3. razreda kao dadilja ili babysitter. Roditelji trebaju svoju djecu kad god je to moguće da prate prilikom korištenja ili konzumiranja digitalnih medija. Zbog čega? Zbog toga da mogu na dječja pitanja odmah da daju odgovor. Kroz to djeca mogu bolje da razumiju sadržaj sa TV-a ili videa koji gledaju. Prije svega djeca do 3. razreda trebaju našu pažnju i nadgled. Kad se djeca suoče sa šokantnim i strašnim scenama, pomaže puno da sa djetetom o tome porazgovaramo, damo mu osjećaj zaštićenosti, sigurnosti, a uz to i ponavljam i odgovoriti na njegova pitanja. Sigurno se svi sjećamo one tuge kad smo kao mali gledali da je malo Lane izgubilo svoju mamu. I one zahvalnosti što nismo bili sami i što mi je neko to ubistvo objasnio i u tom momentu nas zagrlio. Jasno, ne je također važno, pogotovo kod programa koja su neprikladna za uzrast djeteta. Kada smo već kod dece, interesuje me, da li je delotvorno, da li je u redu ukoliko reducirano korištenje medija koristimo kao kasno? Ne. Ni kod jednog uzrasta, da li je to malo dijete, odrasli mediji ne bi trebalo da budu ni sredstvo kažnjavanja kao ni nagrađivanja. Sa tim da medije koristimo u jedno ili drugo, samo povećamo važnost medija za djecu, to jest dajemo medijima veću moć. A sada da se osvrnem na nešto drugo. Da li medije možemo da koristimo kao pomoćno sredstvo u učenju stranog jezika, na primjer nemačkog kao drugog jezika? Svaki drugi jezik, da li je to njemački ili neki drugi koji učimo, se prvo mora naučiti u svakodnevici. Dijete mora jezik da uči sa svim svojim čulima, a ne samo da vidi i jednostavno i da pomiriše i da osjeti pod prstima, pod kožom stvar da bi je razumio baš tačno. Ako već dijete sasvim dobro razumije i govori njemački, onda mediji, naravno, ponavljamo s pratnju roditelja, tu i tamo ili sa vremena na vrijeme mogu da se dodatno koriste kao podrška, pogotovo u pravopisu, i zato postoje stvarno dobre stranice i dobre igrice da se može poboljšati pravopis u njemačkom jeziku. Sad imamo i sljedeće pitanje koje je verovatno na neki način povezano sa prethodnim, a donekle ulazimo i u druge vode. Šta roditelji treba da čine da bi njihova deca razvila pozitivan odnos prema digitalnim medijima, a da ne postanu zavisni?
ponove se ponavljam, da li sad mediji ili bilo šta drugo, kad su djeca u pitanju, je ono, za mene glavno, mi kao roditelji ili odrasli moramo biti uzor, primjer djetetu. Jer djeca uče od nas, to je takozvano učenje od modela. Pri tome je za mene važno da mi kao roditelji prvo sebe sami pitamo koliko sati mi koristimo digitalne medije, šta koristimo mi što se tiče digitalna medija, da li se mi previše igramo, da li smo mi previše u socijalnim mrežama. I onda možda čak i tu po naše ponašanje da promijenimo, pogotovo pred djecom. I kao što sam već spomenula, sa djetetom treba pričati, dijete treba pratiti i to je zajedno sa njim surfovati, pregledati internet ili igrati s igrice. Zajedničko korištenje kompjutera stimuliše razgovor. Dozvolite svom djetetu da vam pokaže šta voli da radi i popričajte sa svojim djetetom o sadržaju i programa koje gledate. Budite zajedno kreativni, čak i sa medijima. Ostanite prije svega u kontaktu i razmjeni sa vašim djetetom. Šta također pomaže je da postavite pravila i pridržavate ih i da ih se pridržavate. Ta konkretna pravila mogu biti, na primjer, dozvoljen je samo sadržaj, TV programi, igrice, filmovi koji su prilagođeni starosnoj dobi vašeg djeteta. Odaberite ova pravila zajedno sa svojim djetetom. Odredite pogotovo kod mlađe djece koje stranice su za njega odgovarajuće i napravite listu sa njegovim ljubimcima. Sve igrice koje prikazuju scene nasilja nisu odgovarajuće za djecu. Obratite također pažnju na to koje vrijednosti one vašem djetetu prenose. Na mnoge načine, kao i različitim primjerima i informacijama, ste ukazali na to da roditelji treba da budu uzor svome detetu. Da treba da prate svoje dete, da treba da sa decom postavljaju određena pravila. Da li je moguće da roditelji još nešto pored svega ovoga treba da učine? Naravno da mogu. Roditelji mogu, na primjer, da ponude djeci alternativne programe, to jest druge stvari osim medija. Djeca trebaju, da bi se zdravo razvila, puno više nego samo medije i to puno kretanja. Razvoj čula, to je skupljanje iskustva. Mi svi znamo da su mora, planine također lijepe i na slikama, na fotografijama, ali tek kad smo tamo možemo da osjetimo kako mirišu ili kako se čuju. Priušte to također svom djetetu. Kontakt sa drugom djecom je također strašno važan, kao i sa ostalim odraslim osobama u vašem okruženju, sa starijim članovima porodice. Tu vam mogu izaći u susret i naše švicarske biblioteke u kojima možete iznajmiti strašno puno knjiga, DVD-a, muzičkih CD-ova, kurseva jezika, časopisa. U dosta biblioteka to možete naći i na našem jeziku. Uz to u te alternative, kad tražite alternative, skoro svaka opština ima listu šta je sve moguće, od bazena, parkova, igrališta, kurseva vožnje biciklom. Većina centralnih mjesnih zajednica također vam puno toga priuštava. Probajte to da koristite da bi djetetu pružili alternative. Također je veoma važno da djeca i roditelji nađu vremena za zajedničke aktivitete. I ono što ne smijemo zaboraviti, dosada je važna. Izdržati dosadu je važno jer dosada nas čini kreativnim. To mi se sviđa. Da zaključimo. Upotrebu digitalnih medija ne treba da zabranjujemo. Jesam li u pravu? Ne treba ih nikad zabranjivati. To bi bilo kao prvo teško, skoro nemoguće ili baš bolje rečeno nemoguće. To su nam pokazali zadnji mjeseci ovdje da
da to jednostavno nije moguće. Ono drugo, zabrana i nije korisna jer djeca moraju da moraju da nauče kako da se ophode i rukuju sa digitalnim medijima. Da li postoje pravila koliko dnevno je dozvoljeno korišćenje televizora, mobilnog telefona, interneta? Ta zlatna pravila ili ja ću reći preporuke postoje. Mi ih zovemo 3, 6, 9, 12. Zlatna pravila 3, 6, 9, 12. To znači da prvo da djeca ispod 3 godine bi trebala da odrastaju bez ekrana. Da li je to televizija, da li je video, da li je to pametni telefon, pogotovo radi te prekomjerne stimulacije, plave svjetlosti i zračenja. Preporučuje se da djeca do 6. godine nemaju svoje lične konzole za igrice, svoje lične igrice i da ih ne koriste. Da djeca do 9. godine ne koriste internet ili da ih probamo odgojiti bez interneta u slobodno vrijeme. I da za djecu do 12 godina probamo da kad internet koriste da je uvijek neko od odrasli tu sa njima, da nisu nikad sami. Preporučuje se također selektivno da se ponekad mogu i DVD koristiti, to otprilike za djecu od 0 do 3, možda ponekad u odmoru ili u putu, ali to stvarno da bude skroz rijetko. Preporuke su da djeca od 4. do 7. godine starosti koriste maksimalno 30 minuta preko dana, digitalne medije od 7 do 9 godina starosti 45 minuta, od 9 do 12 60 i od 10 do 14 godina maksimalno 90 minuta. Važno je naglasiti da sve ove preporuke važe za slobodno vrijeme. Za domaće zadatke i učenje, pogotovo u zadnje vrijeme, treba dodati dodatno vrijeme. Preko posebnih dana, to jest onih rođendana, možda žalosti, kad imam neki drugih obaveza, dozvoljeno i duže, ali zato u toku nekog drugog dana da se dogovorimo s djetetom da možda tada uopšte ne koristi internet. Osim toga, ovo su samo upute, svako od nas treba sa svojim djetetom da dogovori kako će da komunicira dalje. Pokušat ću da sažmem najvažnije informacije. Sa djecom treba razgovarati o korištenju interneta, o korištenju mobilnog telefona, kao i o sadržaju igrica koje igraju. Sa djecom se treba dogovarati o pravilima, na koji način se koriste, kada se koriste, koliko dugo se koriste. Djecu treba motivisati da pored medija dovoljno vremena provedu u određenim drugim aktivnostima, ali također da izdvoji dovoljno vremena za druženje sa svojim drugarima. Mnogo vam hvala na iscrpnim informacijama, na korisnim savjetima u vezi ove teme. Dodatne informacije na našem jeziku možete pronaći na internet stranici www.fisp.ch.ch. Dođite do opcije materijalije, a zatim do opcije internet i na taj način možete doći do ostalih dodatnih informacija. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija u saradnji sa Savjetovalištem za interkulturalnu prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja. Gospođa Hatkić-Terzić je bila sa nama i njoj se zaista od srca zahvaljujem na iscrpnim informacijama. Vam hvala na pažnji i doviđenja.